alhamdulillahi rabbil alamin. Arahabuduriham. Oya naje nje kuvumba umuceri ntimungu. Oya nagaruka kugora alhamdulillahi rabbil alamin no gushimira. Murakoze shikamo shikamo no kwicara. A few moments later. Witwa ndeshe? Nari nsanzwe nitwa Bahiza Ikungu. Nkimara kwinjira idini nitwa Abdul Karim. Abdul Karim. Wowe witwa ndeshe? Urabona inda ariko gusa kubera ko urabona igifu ni igifu. Nanjye ubungubu kugira ngo nsamure ku muceri rwose ubu nitwa Sheikh Asumani witiranwa n'imisumari. So mumeze neza ariko tumeze neza. Ubu ari umugabo twabwiye kuza mu kanya gato yaraza ibintu bigende neza cyane. Kuva wavuka wari wakanda umuceri n'intoki. Umuceri w'Abisilamu shani bwo bwa mbere. Wanangiye kuwutamira ariko urabizi ariko wowe ukanga. Wanatekewe no kwa Kibonke karabutoni. Urumva rero ubungubwo mu kanya injuga araza njuga we arabimenyereye cyane utazi gukanda umuceri aramwereka ukuntu bawukanda. Njuga idini arimazemo igihe kinini. Hanyuma rero Muzee Abdul Karim ko mbona se ikanzu yabaye ndende. Urabona Abisilamu bambara amakanzu. Oya ndakubajije wowe kubera iki mukanzu yabaye ndende? Wagira ngo ndi umugeni kandi ikanzu y'Abisilamu inkweto ntabwo zigaragara. Ubwo kubisema inganzo kugira ngo urye ku muceri tu. None. Hanyuma se Nzovu ngubu warabyibutse wanza kujya kwikebesha. Baransiramuye yakakunze kuvuga ngo sinakebwe bavuga gukebwa. Narakebwe. Warakebwe. Ariko uyu muntu suna ariya ni suna. Suna ndayifite hano. Firi. Osman. Yes chef. Zaniyo pira utuyikanda sha. Yeah. Bismillah. Sheko derukanye undi ku musigiti ngira ngo twaturanyazana. Yego kwa gatanu rwose turimo turasenga. Kikubona mbona turi gutura shahadu. Shetwa narinji. Izina rya Yesu. Yeah. Helicopter. Guru Muislamu. Jesus. No kugerageza kwisanisha n'abandi. Soka wigendere. Kandi we nejo ubundi mukiriza kuri asomosiyo z'urugambo rwawe. Kumbe mujya mu kiriziya. Goodbye. Musohokane. Ngo iki? Muraza kutubekera muri abanyadini mwebwe. Kafiri. Akaya ufite imyaka ngahe? Ndi hejuru ya 19. Nyine biyivuge nyine. Oya nago nshaka kuyivuga ariko ndi hejuru ya 19. Nubundi barebigano bya. Nubundi afite imyaka y'ubukure ari hejuru ya atenge bwo twavugana. Yitubwire nta kibazo ariko nimwe dushaka. Ari nka 20. 20 urayifite? Hafi numwe. Urumva ko uri imfura ya Nzovu. Ku myaka 20 Nzovu 53 agupropose urukundo. Ngo byakiriye. Jewe nabyakiriye neza ko kuva na kera hose ngiye naramukundaga. Nuko nyine ngiye namubyira ngo reka tubane. Ntago byakunda yavuga atagavuga nakarara. Waramukundaga ariko ntiwari gutinyuka ngo bivuge. Ntago nawe kubimubya ahubwo ngiye narishimye cyane ko yarabimbwiye. Nahise abajya kubana naramufuhira buranzovu ndamufuhira. Yandeba ibiganiro bye nkahita mufuhira. Ajya namba bazanye nabimubwiye. Inzozi zawe nizi. Ntizokomeza nsambana kugeza mpfuye. No mwana rana. Oya ntabwo tugiye kwiyanganira uburayi. Curuzi cyawe cyane. Gitafu ndetse na Isa mbere yo gutugera kure cyane ngo tugire gutya. Yego. Nshaka kumenya umuntu wicisha bugufi bishoboka n'uwishyira hejuru bikabije. Kandi muri Bibiliya aranditse ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Uwishyira bugufi ashyirwe hejuru. Ninde muri mwebwe wemera karinjije? Yewe. Nanjye mwanya wa mbere. Nanjye ndinjije. Je ntabwo ndiyo. Utanyisize twarasereza. Je sindiyo nikigo gisindi nikirima rimwe.
oya ubwo ni ukuvuga ngo mwicishije bugufi yishyira hejuru yishyize hejuru tuzahitamo cyo kubaco nicyo uzabaco sinjinjije wowe uri umunyabwenge njyewe sindinjije uri umunyabwenge ubuse nta bwenge mfite gisa reka ngo ubu nta bwenge mfite undebaga guca guno mutwe nta bwenge burimo nta bwenge burimo kuki utinya amazi yego umuntu ufite ubwenge ntiyatinya amazi nta bwenge burimo ntabwo ni degede ni kidodo kete vide gisa ngo wambwira nk'imibare 3 ni kangahe iki 3 gatatu 6 ubu si ubwanwa bwawe ubundi umubare gwaguraguze ko nta bwanwa ugira kandi njyewe buno bwanwa buri hano njyewe mbuze umubare gwawe uzapfa nka mama wawe mama wawe nta bwanwa yagiraga ariko nawe ntabwo rebisuna y'abasilamu esanu gute ngo ashatse kukubwira ngo uzapfa nka nyoko ingwa sha kubera ko nta mugore wemere kumera ubwanwa urabona ntabwo mfite ntabwo uri umugabo kandi yarongoye umugore ufite ubwanwa tekereza n'ukuri zovu mama wanje wambyaye nta bwanwa yemerewe kumera ubu ni umugore wameze ubwanwa mu kinyarwanda cyiza mubwiye gute aramubwiye ngo genda ubwire nyoko buri jambo rumwe yambwiraga ngo genda ubwire nyoko netaganya musige karega mubwira mama namubuze ijambo nyoko mba numva ari ijambo riri akagita afu yanyishe